Kalugan Korean rewi kijuba Lugan lokani Dr. Riek Machar Kenyam Gwasame First Vice President Dr. Riek Machar Kwera SPLIO Kachanga di kajok chang jandang rawi dongwan kapai baro ruang kina dang rawi jandang dari bakel se panel of judge tin local look special court te keren michalarke ana netin kon tin local ke ka kwi ga medane chito ka nasir ka ruang kin dang rawi jandang rawi de dich me kwale yeneka chenetin kon tin la jingoni kene kon lat ke luk la kwa luk chakala dor gwal me chala do nene jeni chenetin kon tila prosecutory kene kon tin gwangene ka jeni chaga pino de kan take access ke defend lawyer la defend lawyer ka nere kona dong de kula gang re gwalok ke gwal dan lok lukten jani chalo ka kan ci prosecution kan lok no de Dr. Machar kan ne ga de kan take access kan to ton Dr. Machar kan ne ga dang baro cha gwan shir medan ngi kona an walle kalukan Korean re wiki juba Dr. Machar jaram didian en chagwan chala do nene the prosecution team sikanatin kon tilla security personnel sikana jugo nene pen natin kon tilla we ku Dr. Machar pen ka we kude natin kon tilla Dr. Machar legal counsel pen ka we anyok chua Dr. Machar chua jako jen take access ke ba kun ke newspaper ke wargane kon la kwen ke la wargane la riki ripone ko da Dr. Machar ninga dial chaga gek tel muk jega ko gwal dan tin re dwara ti Dr. Machar chela do chaje pen newspaper chela do nene ke kwiko chane to cha ke pene je jako che bijek kanetin konti la lawyer ka ka kuje mo ko ta de pino gen bataka ne de we kude ka ta lugo no bataka lawyer to we kude ne de kon dong de kula defend ko de kula right ka do budan de prepare ke je ko de kula defend jenen tamma ta kan kanan nuga ka kuje moni ko cha pino prosecution team and brother defend karwada brother defend against all charges ten kone ya non wida eno chalat kuma self keme yadit agenda me intimidation me be ka prosecution team muluno di agenda me be kanade content gwain ka jeno shine da ti chikan bishop ku Dr. Machar ki defend lawyer chikan bishop ku Dr. Machar shine da kokena content de gul chikan bishop ke order mi cha to the prosecution team chala do nene go ne yo de nei gang go ne protection Dr. Machar la mo jene kan di ala konin shaling de chalat ka shun ko jene te le document ne ka change jene te mi choda ger jene ko la bi ko ten ne akim ka ba chenga wargane tel wargam kam ka tel wargam non kana jene tema tel mi choda ger tel ne be kuda chane de alo cha pino bi ben kuda ti Dr. Machar the prosecution team cheka gwan ano cha defend lawyer cha ji intimidate ke cha logo no de ka je defend lawyer ka chene de konin to gwalo kala ko ti ga jugo nene gangane konin de konin cha gwan ka gangane tin konti la defense team tin kwane defend
ko chini de kondi la persecution chikarin bu matin biga la interfere ke biga na bikan ke intimidation lu no ni jo ji no chuna melet ko mi jalat baje mo kariyak ci persecution ci biga la jojo no de na mi je ci mu ro da ci chong jeka chana mo che je tup ko che kamne tin konen lat kluk no jani che complain ke che bani al ka jo persecutor ajo ajira madan en ku lo yere ka ku intimidate ke pene ko de kala de kanalat jani chene tin kontila ne kan dakum char jani chaga charge ne de kon lo ka dakum char ko barwanin kon la da baka gor ka pinga computer jani charge ka ko ne to ne ga jaga bikan gor yo ba kulu nung ne kaje reason da na be ka kan defend lo yare kine ko na be ko bika warga ba kulu gor ba de kulu gor kan yo ba kulu binon ka ajan do bada la kan be kudin kaja daga mu tar janna dun la ja gor karwa da taram la ja lok la gor karwa da misha gor ka ce tai ba chukam ka an ka kore ko la ja gore me bi ke pen be kam ka la dor nene kore ba jo tai ba nunge be bi nyom gujija ka jo moment che ramadan la persecutor men je gwan wuri chalka ajo cha ajo je nyogo mura je gwado dan ci dak ma cha charaitin gwalo kan walla persecutor ajo je ramadan cha la no pen netin kon de let kel ga dak ma cha pen ka lat ko ga intimidate ke jo kano chwana me chwa jalat pen na ben ko de dakram cha de jigul ci persecutor ajo ci nyogo mu waje den ko ni chala dakram cha first vice president ko kuer kum espirayo ci ga dismiss ko ni chalat ajana tele intimidation mi chalat tele de ci pen o de ben ku dakram cha ajani che dakam cha che challenge ko dare nyo da no do badin che na che intimidate ke jamo ki che na che be no we ku daga jamo ne defend no yere ka ki ga ne tin ko ne cha gwan che jomo che jalat cha ba ke article dan cha gore ngoni article 5 number 5 ano chi ajo che ne de ko la defend no yere che ga intimidate ka che ne tin kontin ne ko na cha gwan ka jere ga me ban shi ganyo ko mi le de ka cha mu chorlut jadu ne ne ajene kan da ma char kana kod kan ga nyo do badana chene riti chaka jogo no chaw ku dak ma char ka ja jen yo dan chalat jene kan defend lo yere kan karoch ka kan ne ko na cha gwan kan karoch jenyo lat bunu ne ne chene no an ramdan di jen dak ma char jen no jen kana ngot kot ka kana ka gor janda kuma char kana tight kan japal ngode la be ka tai kana mo jani ta against court procedure kan ngot kot ka wacha gor no bran be jal ka tai mi chalak ngode jana ku mo de da kuma char der complied ka jen kododo eno cha gor no be ben ka tai no mo mi chalak den ngode me mi chalka ajone ci presiding judge misala la ka kore ci rocc ramadan la men lumna ci defense ni shagala jor ano kan kala din kan lat shaga jogo no men ci ala ci chuon ko shane den ko ne agwan yaga jako bi kan lar dana gur kan bi kan lat ci ko de da ci da kuma char ci la ramu mamula bi ka tai kene de ko kele kene be ka tai kan kala motin kone lat ken ni luk ajero dan kan la no mone chenetin konti la defense law yo dak ma cha che go jogo no roje kene kun chela do ne kan defender ne kene de kone cha gwan cha guru no kan bi kan court bi kan address directly ki bi go ro kene de kone gwalok direct mite kan mugor kan no balat bi kan dit saminije ala mi cha gor kan balel through writing bikana kam defend lo yerken bi defend lo yerken bikana kul bu kam netin kon tin la judges ka report an chala na me report jidit
may do gwag me chala can exchange of document come defend can netin kon tin cha gwan shadu nene nedi continue wen mo barin gangalaken ajigala do nene prosecution team ne ko gwan da Machar kan ka allow ko biken nedi kon cha gwan biken ka address directly ki bi right ke ki bi police ki bi right police ki security personnel can court can permission can jetup judge Jimmy Salala ci jom ci jalat jani cha prosecution tin cha gurmo bikane kontin cha accused bika chikan bura kike ani mi cha kula kan permission ko big right kanete le mugone you do not want an underhanded tactic dedian man chikala jene Argentina ne would work le lo chirke personalized case lo chwe come not kene kone recall not kon what guasme chine gurno case me bala personalized case ka kuji mon chine gurno bala personal matter na makuka le respond kata dana shaling jeno shi kwenda Machar yara do shi wuri shalka ajo jene de kon la ne ka chega intimidate ki chega peno de jega da Machar shi wuri shala ajo jenya ora jeno men chala da Machar jene chi tok e ko te lebden nyoda so ne me jenda le rodo yen kwala ne de kon la jilo no di ne me shi dun kam dun bana me badi al bagalat ka look ka motin kon gorka akane ka de ti bagalat respectfully ka bagalat within the framework of the law ke ka dufin kon tin cha ngot cha gorka je chiram dana la jilwok ke presiding judge Jimmy Salala shela da jojo no ne jene di fellow yada kuma chati kan ga chuon ko biga jek kane de kona sha gwan agor ko modin kona sha gor munno kane biga jek da kuma chare duare kamarat jeni ne de talk free mugor kana biga jek ne tin ko kentin dang baror kona sha yen ka blue house ka free bone no biga jek kane de kona tin cha gwan biga rai ka do brana gor kane je dino ba ngore to ba ga dil gor ci jacc Jimmy Salala la shella dan wone ne re kona sha gwan kene lo yerken bike jek ana gwa gor kene ja ko gor ga pere ko gor jina ba pere ba nyot dino ba lat ke written permission ke warga ma cha gor ba court ba notified ba jo no gone bine jegne de kona sha gwan jen jo dan kala dan mo ne kene kona sha gwan tikin ga chuong ko de kan kun ke newspaper de kun ke magazine within the court permission ga jodan dikalat gwasme kan tele rek da kuma charkan di kwar mugor kan kun ke magazine ke newspaper ba kanun ke kan tele rek no kan sha Allah gwasme ne ne ba ne ko na sha gwan ba kanun ke piu ke de tam kan court kan permission kan to chit ke dong de no juice ni gwada ante ke tin ke de no piu kan ke nyam ba ko ba je ko na tike ba rato ba kula nan yala da joje na mona cikana nyolat bono ne kana de ko ne sha gwan cha gurun bika rodian mo ketai ngwak kana ku security purpose kirmana na challenge gwa mo gudu shalke prosecutor aja chala da joje wodi ajeni cha guru ne bidar Machar na bajal ke ta kirman dan shanen ko ce da Machar ce gwan ka do brand kon dial nen keja agenda Machar kan ngor kan ka gor ke report an chalat right now ke joje no chineten konti la defend law so ne ko la jilok jaji Salala chela do joje no di cha gor no bine da Machar woni da Machar point de chikan bijal ke tais la tai ngora la lat ko ngor ke me che chong ka jodan chikan la de ku security ka kene ko room ti ko ngot so ku mo cha gor no ba tai ba jalat ko koro gwas me mi chiraje tuwo ka kan telat ko rodian chinere ko la jur lok chikara do wodi chalu chaji nyom ka pare jok la lu bajo gor ka chen yandang ro baro ka pai baro ron kin dang ro widi yandang ro wide bakel ere logo mo baram ngwande lieutenant general Gabriel Doblam bajo tich jena kuer SSPDF ka deputy chief of defense force ka kuer kuma SPLIO be nyo we gor ko ne jaram dane de lugo de jila den wala
no cha ken no cha je yod jok ane de kontin de kel ke dag machar tin cha gwan ke dag machar amanyam pot kangchul tegrun jen wan mampal dor tegrun jen dor baro gadu lampoy tegrun jen bakale baro lieutenant gabriel dob lam tegrun jen diru jok camilo gan michael tegrun jen mani baro mading yakrik tegrun jen mani dej and domini gad gokrik tegrun jen dangred baro ne ci kan de kona cha gwan kum selbe ke me yadit ray wich kajuba ano ke report an chalat ken en charges ni kona cha ni ke ki dur kona charge ke jen ki kore dana ci to nasir gwade ci ner waya mi ci yet kene de konde la dina SSPDF ano ka kore fiala do te kuma SPLA yo tiketen ke report pa wo ka lugan jen bangwan dien ci ramadan cha no me cha tich la lieutenant general gabriel doblam ci la jojin wodi kan tele kan tit kam ci to en state kan ona jen wode kan kode kan kapchon ci me dan ci ko kan kapchon ko won ci ni dangro ni jen dangro dum wan gwade ci local use group la ne ko la nor wa yami me ci ka clash ke dina SSPDF da yi kan nasar shuga ben lo shu kan na ju kan ka bulwak an wena moni chu kan de ni kan chu ku dang baro wude wude jen de chu kan no an gwal chu ko ya kapchon kan ka shuga chu kam ku me kem yadit kan ku me mendan mena ngana ni waren chu let che chingwan chu go chunan yo mu wai nasan wone na ba kan de konti da de na SSPDF tin de yi kan nasar ba ka ger jen do be dan chu do shongo je nyen ga kol me dan me chano me tai ya tin te jo jen wodi te ben te ka wude de den wud la ko la civil defense general polang majuk chebla do wodi tel mu goro ba ne konti la nester unified force ba kan nang ni in state chu kanu janga gwelek militia kana bishop militia na mo jen do be dan shi shala da no shimani yo ral no kuma SPLA yo kan chine tiketen kwa gwan ne bas ke kwa can ne ka ajan dan shore lar na mo ka can dan ro baro ka pai baro ron kin daro jan dan ro vid bakal bana more information bana calling and be at kamal ban yo je kana the report bye bye